Ibumelerisi bya Nkindani Eric Mabasa inhlekani imingishira umkela London FM akamkela kana kwa Afrika Wa Vulavula mina nikhalanga pet matebula ekwana smart wa jimo xitango wa xingirtano wa xiceca na makulelo wa ndandadzi khesile swinene n'wina mi endlaku leswaku hi tamahara xitichi lexi xi rhandziwaku laha Afrika-Dzonga hi ku vayingiseri bya wehe bya ku tlula 1.4 wa mamiliyoni a khensa swinene yena ni mahlweni mi hi seketela tanihi sweswi mi hi seketerisaku xiswona hi ndlela yaleyo namuntlha ka Afrika Wa Vulavula timhaka ti tele timhaka leti hi nga vulavulaka hi tona ka ha ri na vatswari lava va hakayakayaku loko swi ta ka timhaka ta ku kumeka kumbe ku kumiwa ka tiripoto hikokwalaho ka ku va kumbexana swin'wana swi nga tshamisekangi kahle swa xikolo ku nga va ku ri timhaka leti ti fambelanaka na timhaka ti fambelanaka na ku lahleka ka tibuku ku hakeriwa ka swikolo fisi sweswo swa ku taniya kambe ka hambiswiritani va Gauteng va ndzawulo ya dyondzo ya le Gauteng va le ku tsundzuxeni n'wina mi tsakelaka ku yisa vana eswikolweni mi lava ku swi vandla swa ku veka vana van'we ku va mi ya mahlweni mi endla swikombelo loko ve mi nga se endla swikombelo hi ku siku ra ku pfala i siku ra 21 ra n'hweti yaleyi hi nga ka yona hi ndlela yaleyo ka ha ri na ku vilela ka ku vanhu va ya alivhini hi nkarhi wa ntirho ku za ku fika la hofisi hinkwayo yi nga korhokeli ku vaaki hi mhaka ya ku vanhu va yi livhini i swiwa swi ka swi huma kwihi swi swa muxaka wolowo un'wana i ri la a City of Tshwane loko wo ya fike kwi laha ku xitatement va nge ku nyiki xitatement vo to ku humesela xiphephana va ku tsarela ku ha mathevula mikolota 5 wa makumu hawu ntsinda kanjhani namuntlha hi ta va kha hi bula hi timhaka letiya ta vatirhi lava va le migodini va nga hetelela va hlongoriwa hi ta bula na va National Union of Mine Workers ivi ke hi ta tlhela langutana ku nkoka bya minhlangano ya vatirhi ku minhlangano ya vatirhi ya ha ri na nkoka ke kasi ke i mhaka yo yaleyo kasi hi ta tlhela langutana timhaka leti ta matirhelo ya xiphorisa mi ta tsundzuka ku ve ku ya kumeka bazi ri tele hi vahlampfa lava va nga ri nawini va kha va ya a Cape Town se va kumeka mukopani va fambe kwihi lava swi tirhaku musina va va ri kwihi sweswo endzhaku ka leswi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika Wa Vulavula a hi anamiseni miehleketo miyingisero mina 0860002543 nakona ku Afrika Wa Vulavula kha munghana London FM komba ndlela xana wena loko anamisa miehleketo ya wena u ta na hungu rihi nhlekani lowu a hi ku twi miyingisero mina kambe ke ni ku byerile lava hi nga ta va kha hi bula na vona hi ku ya hi ku hambanahambana ka nkarhi hi ndlela yoleyo kambe ke a hi twi ku muyingiseri wa mehe la angula u ku yini u khome yi mhaka 0860002543 i nomboro leyi nga yi tirhisaka kumbe u kandziyisa rito ka 0657443911 0657443911 ntirho wa ku heleketa ndlwini yo hetelela dokodela Peter Magumani na wo wule ku yeni mahlweni laha ku va ku kha ku langutiwe ngopfungopfu ka timhaka ta hi ndlela leyi a nga hoxa xandla ha koho loko ku kha ku ngheniwa kumbe ku kha ku lwisaniwa na timhaka ta xihlawuhlawu hi ndlela yoleyo kambe ke xivutiso hi xexo miyingiseri wa me n'wangulo wa wena hi wihi 0860002543 ku na n'wana miyingiseri tolo a vulavula hi vatirhi va le migodini ivi swi kumeka ku havi na nkarhi wa kahle hayi nkarhi wa n'wina namuntlha hi la ku vulavula hi timhaka ta vatirhi na minhlangano ya vatirhi hi ku angarhela ku kahle yi va yi kha yi fambelana na leswi hi ku loko ma languta ka ku kombisa ku vilela ko loko ya ka le migodini ku nga hetelela ku va koho van'wani va vatirhi a vo teka swiboho hi voxe ivi minhlangano ya vatirhi yi sala yi landzela hi le ndzhaku se xivutiso ku ta va ku loko ve hi mpela va ti tekela swiboho hi voxe minhlangano ya vatirhi ku va yo yi sala ku yi landzelela hi le ndzhaku swi vula yini ngopfungopfu loko hi kha hi languteka matshamelo kumbe maendlele ya swilo hi nkoka na ku ke nkoka ka nhlangano wa vatirhi se nomboro yaleyo 0860002543 ka heta ka wena hi ri ka stage 1 xa load shedding xi tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi va ka Eskom se hi ta twa ku we u angula ku yini khometi hi timhaka eka nhlekani wa siku ra namuntlha ka tirhisana na handle ya at Africa munghana handle yaleya ya at Africa munghana ya X yo ku pfuna ku va i tisa tlhelo rero u nga va ku u ri na rona ra timhaka tihi kumbe tihi leti u nga va ka u ri na tona hi ndlela yaleyo kasi ke hi tlhe hi langutana kambe na mathevula dp@sabc.co.za Calvin Maleza i tlhangova namuntlha ka Bootpet mhaka yo bazi ro huma a Zimbabwe na vatirhi va border gate mina no ehleketa ku ri vatirhi a va ri ka lunch ni ku yini mina
i xivutiso xikulu xexo Calvin Maleza u tirhise handle ya X hi ku loko bazi ku na maphorisa a Musina, ku na maphorisa a Gedeni kwele ndzilikanini, ku na maphorisa a Lutrigat lava n'wana va nge le Makhado ku ve koho hi le Lutrigat. Makhado i masipala ku ku ri na va ri maphorisa ndhawu yeleyo kambe va kumiwa Mukopani va hundze njhani lomu n'wana se swi vula lava n'wana mutirhi nchumu kusuka laha ku ya ku tlhelela ndzhaku maphorisa lama hi ma vonaka va bandeli rikopo ku ya Lutrigat hi leswiya a mutirhi nchumu va hundze njhani va za va ta kumiwa Mukopani. A hi ku twenini mixero me 0860002543 timhaka tihi kumbe tihi leti u nga va ku ri na tona nkarhi wa ku hi twa tlhelo rorolero Nkeseri Calvin ku va u tise hungu rorolero hi nomboro liya ya kumbe hi X handle ha khensa swinene kasi un'wana nga tisa hungu kusuka ka Mathebola dp@sabc.co.za yena iri ni kombela ku ni va xikalavito kalanga xana mhaka leyi ya ku kayivela mirhi lomu titliliniki na le swibedhlele makhama yi sala ndzhaku ke ngopfungopfu loko hi ka ngopfungopfu loko ku ve na mhani van'wani va nga vulavula hi le tliliniki ya le Juliusburg awu o kambe ku na mhani va nga vulavula hi tliliniki na xikwambani va ri va le ku yi landzeleleni mhaka yeleyo kusuka ka ndzawulo ya rihanyo eLimpopo se a ku yi tshikiwile yi landzeleriwile kalanga ka liya yo vahlampfa swo boha a ku biwa mati tingwenya ti tlela ku va famba va ya Cape Town mara tiko ri ku hava mintirho va ya tirha kwihi is Banana Republic i xa humba xivulana a ni ngo ku na mintirho yo tala leyi nga kola Afrika-Dzonga leyi mi kumaka ku vanhu vo tala va bo a hi va la ni mi byeri ku ni tshame siku rin'wana ni kha ni lahleka laha Pitori laha ni nghena garage ni ku ni na ku vutisa ni kuma ku va kona ni nghena laha no ririmi ri kumbe ri vulavula ku ra laha Afrika-Dzonga ku ri hana un'wana ri tivako se swi tikomba ongeti vinyi va mabindzu va le ku vuyeriweni hikuva ku ri na vanhu vo huma matikweni le handle hi vo va nga va ku va ri na xiyimo xa kahle xa ku va kota ku thola na ku va kuma vatirhi va le matikweni ya le handle hi ndlela yeleyo kumbexana swa va olovela kumbe swa va chipela kumbe yini kambe ke ku na un'wana a nga le ku vuyeriweni hi ngo ka hi nga se n'wi tiva ku i mani hi ku kongoma hi ndlela yeleyo kambe hi ku tumikisa rome 0860002543 ni ta ri teka riqingho rero na ta sungula ni basisa la na mi vona mi le ku ni foneleni kambe ni ta ri teka riqingho rero endzhaku ka loko ni hundze hi le mavhengeleni hi twa kumbe angula mukweni nomboro i 0860002543 kumbe mi tirhisa mi kandziyisa rito ka 0657443911 xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo. Afrika wa vulavula. Afrika wa vulavula hi laha hi nga kona hi amukeleni mingiseri loyi nhlekani Hi Butet njani? Pfukeli buti wa mina minjhani n'we Pfukini i Godfrey Baloyi la Pitori la. Inkombo le Phalavura. I can't. Khalanga ai ize hi vulavula ni mitwa mi interview van'wanyana hi mhaka ya patu leri ya ndzala ku ya Alulekana. Va ku patu leriyani hi ta ri lunghisa hi ra lunghisiwa sweswi Butet a ni ri kaya weekend December leyiwa swi lo pfuna leswi a ni siye movha ni famba hi bazi nga ku a no gesa leswiyani Butet a ka ha ri ti-pothole i gravel ya xikontiri kusuka a shopping center le Lulekani le u ya matikoxikaya u ta famba almost an hour ndhawu leyi a wu fanele u famba less than 10 minutes a ku na lexi endliwaku ene kusuka na Mahale hala na Mahale patu ri right mina swi nyike xivono xin'wana ku kahle hina Machangani a hi tekeriwi nhlokweni because hala ku nga na lavan'wanyani va Sotho ndhawu yi basini yi kahle ngopfu ta fambeka mara hala hina hi nga kona a ku endleki nchumu Butet leswi ni nga swi vona no ze ni hleketa nga ku hi le Nigeria because u tshami vona movha yi famba almost zero
kambe n'wina ni nyikeni xifaniso xa la n'wina mi nga fika ko loko muku hina hala a hi tekeriwi nhlokweni mi vona yini Butpet na mahale ku tshama vanhu va njhani ku tshama Basotho Bapedi nda swi veka kahle ene swi kahle hi swi vekisa sweswi swi ta kota ku twala hala ka hina ku tshama Machangani mati a ma kona a ni ri kahle patu hi leriwa loze ni ze ni lavisisa ni vutisisa kahle ni ku va ku hayi ni fika le posweni va ni komba na tibodi ta PMC ku ri PMC yi ta endla hi fika njhani ku PMC ku va yona yi endla ku patu ku ri ku hina local municipality mali ya masipala yi ya kwini Butpet kambe yin'wana ni nga tshama ni yitwa i kun'we kwala a ka patu rero mi vulavulaka hi rongopfu mi lo ri hisetela hi ku famba mi hisa mathayere mi lwela timhaka letiya ta a ku ri na nkama n'wana ku ri na leswiya swa ku na timovha tin'wana ti nge le ku layicheni swi nga ri nawini mi hamba mi hisa mathayere ivi patu ri onhaka hi ku patu loko ro ze ri tshiveleriwa ndzilo vhele ra onhaka mayo maka Butpet swelo swi nga swi twisisa that's why ku va ku i thaya road loko ya veka thayere futhi wa ona mara hala ka hina a swi humelelangi swi sweswo kusuka le a shopping center le elulekani post office ku ya hala a swi endlekangi swi sweswo a shopping center mi vula ku hi le nga tshama ya haxa kona le mi nga tshama mi haxa kona kusuka laha ka n'wina mi ya matikoxikaya le kusuka kwalaya mi ya matikoxikaya Butpet swa chavisa a ku ri na ntsongweni ya mina a ri posted it's just that a no va munhu wa ti-social networks a ni munhu wa social networks a ni ta mi rhumela rona mi ri vona a hi mhaka ku hambi vo wa hisa mathayere Butpet a swi kona sweswo hambi wa hisa mathayere a nge fiki laya kambe hayi sweswo na mitwa mina ni vutisile siku rin'wana na khensa loko mi te na tlhelo rero hi ku ni tshame ni vutisa siku rin'wana i nga ri loko hi vuya kwale ku haxeni kwele a Phalavurwa ku loko i nghena Phalavurwa loko i jikela hala na Magale ku na ti-stop sign wa yima mi cincana na lava va humaka laha emitini kambe loko i ta yi huma hala Lulekani wo xiyaxiya ku hava stop sign a mi ndleriwangi stop sign a ku vonangi na ku vona ka ku se mi jikela Lulekani ni tshame sweswo ni swi vurile no ka ni nga tivi ku swi langutana na ku lava ku tshama va ririmi lava ku tshama ku va ririmi sweswo a ni swi tivi kambe leswi mi vulaka swona ku hambana ka tikomba Phalavurwa hi ta va hi va lava meyara va Phalavurwa va ta hi byela ku voha va swi voni na ku loko ku ri ku va swi vona va ta ndla yini hi swona no ni nga khensa ngopfu Butpet because ni te ni swi vonisa leswi no hleketa n'wina because hi ku ya hi mina minomo wa hina mindleve ya hina so ni va byerini na vona ku loko ni vuyela hala xilungwini loko Butpet va vuya ku hala va nga ta vuya kona va vuya hosi va hlayisini a hi va khongelereni ni ta va fonela mina ni va nyika timhaka letiwani because hina va mbiyangwani hala ma swi tiva ku hawa hi ta tshama hi ri va mbiyangwani mara hi tshembe n'wina Butpet mi hlayisekani Butpet mi hi hlayisa na hina hi ri vayingiseri va n'wina inkombo ta mina khensa swinene hi ta va yi landzelela yaleyo na mahistory va ta hi pfuna ku kota ku twisisa ku hi ku languta kunene ka tikomba anakeni ku na ku hambana a ni swi tivi ku hambana loko ku vanga yini R71 ya ha ku lunghisiwa sweswi loko nghena Phalavurwa a ku fana khale se ku lona lunghisiwa R71 swin'wana swi nga ha fani kambe hi ta twa ku va angula va ku yini hlekani a ka ha ri na munhu la fambeli 0860002543 tsundzuka loko yi ku hafu ku bele awara ya 12 ta bula na va National Union of Mine Workers ivi hi tlhe hi tsutsumela ka Brigadier Mashava hi ta bula hi timhaka letiya ni vulavula hi toho ha vumbirhi ka toho ta ku vatirhi va tirhise ku yini ku xiyimo xi za xi fika laya like Maluleke u ti rhumele email ka mathebula@dp@sabc.co.za a ku Butpet eka timhaka ta mining swa hlupha Butpet ni vulavula na sweswi eka timine tin'wani ti nga hala Steelport since ku ve na strike hi 2013 a ku se tshama ku va na union cause na vatirhi va tirha ku vava vanhu lavaya hi ku chava ku hlongoriwa Butpet i yin'wana ya mintlhontlho leyi endlaka ku va na ti-strike va bazela hi ku tirhisa
ti-canops ante yini la ela ka maluleka nga tirhisa mathebula DP un'wana mingiseri loyi nhleka Hello? papa Hayi, merini n'we ipfukile njhani? kona Ni to hundzuka xikalavito vhele. mele ku vulavuleni hi ku nonoka ngopfu ko ha nkarhi buti wa mina a ni swi tivi ku mo swi hleketa sweswi ku vulavula kumbe ndla njhani Inkomu mi khomeleni nyana. A na ta rimakanyana ka leyi ya ti-services ta le private clinics, public clinics. ya Ni twe ni tsemeka nhlana loko ni ya tliliniki va ku loyi a nyikaku vanhu tifayili a nga kona. se Loyi a nyikaku vanhu tifayili a nga kona. Se a hi nge koti ku n'wi pfuna. Ni twe swi ni chavisa swinene. itliliniki ya le kwihi Ya kwala lokixini a Giyani a section A. kwihi kwala health center Health center ya hina leyi nga na yona. se n'winyi wa loyi a mi byela sweswi ma n'wi tivaka a ku ri mani Na n'wi tiva ni nghena fika tsarisa laha ma-security. Se tshunela ya le mahlweni kume ku tshame van'wani kwalaya a ni hleketa ku vona va fanele va ni pfuna. Se va ni byela ku loyi a nyikaku tifayili a nga kona. se tlhelani n'wina na vuvabyi bya n'wina mi ya lova kwale mi nga ta lovela kona Hey, ni swi vona xikan'we ku hayi mpela public system ya hina yi tirhisiwa. kambe mativa leswi a mi fanele mi lave xona tliliniki yin'wana na yin'wana yi na murhangeri mani a mi fanele mi lave murhangeri wa tliliniki yaleyo I ntiyiso. ivi mi n'wi tiva ku i mani ivi a mi hlamula sweswo na yena ku muyingiseri i ta ku yini kambe a ku munhu wo nyika tifayili a nga kona le livhini ivi hi ta kota ku n'wi sala ndzhaku Hayi wani loko wa ha chuwile a ni nga swi tivi swa humelela. nemetweni Inkomu. ai tatani xikwambani siku rin'wana na rin'wana ko kakata mahungu ya ku i nga ri ta ze mi lava kwala i nga ri ta za hi mi lava kwala tatani xikwambani mi ta hi fanisela ku loko xiyimo xi te tani swi endlisa ku yini hi ndlela yaleyo Liviwani Mamburu kusuka ka National Union of Mine Workers hi bula na vona hi twa ku va ri yini eka timhaka leti ti fambelanaka na mhaka leyi bulaka hi yona nhlekani lowu ku nga timhaka ta ku va vanhu va hetelela va helela hi mintirho xitiviso xa xihatla lexi nako xi kumaka la xi huma ku ve ri vachayeri mikomberi wa ku papalata gondo ra Al Road ku ya a Thokoza ri khukhuriwile ku na mikhukhula ku na mati yo tala swinene laya Al Road Alberton laya loko mi kha mi ya a Thokoza ve ri patu leriya ri tele hi mati va ni rhumele na swithombe swa kona hi ndlela yaleyo ehanfu ku bela awara ya 12 ni namuntlha ku ri siku ra vukhume ra n'hweti liya ya Sunguti lembe ra 2024 i nkarhi wa ku hi twa ku mahungu ya misava ya awara ya 1 ya ta va emise ku yini a hi amukeleni Nkosinath Chauke ya kona a ni swi tivi hikokwalaho ka yini xi nga ni pfumelelanga ku ni ya kambe yimani ni ya hi ku mina loko ni ya na yi tiva ndlela leyi ni fambaka yona hi leyi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula hi laha hi nga kona mingisiro mngananoni fembo tiphet swa vava leswi endlekaka Afrika-Dzonga mina ni ehleketa na ku rhurha a ni tivi ku ni nga tshama kwihi mara SA swi fana na xigolonyana xi koka ku tidonki ai i Walter kusuka ka ndhambi wa Dzumeri khensile buti Walter vonele rero kambe i vonele ra n'wina hi ndlela yaleyo ku a hi swi tivi leswi nga fambeki hi swihi kambe hayi laha i tshaha MEC wa timhaka ta matshamelo ya vanhu eLimpopo tatana Bioscope Makamu hi tshame hi va na vona la ka nongonoko va vulavula tani va ku minkarhi yin'wana loko tala ku va na mintlhontlho eka swiyenge swo hambanahambana hambi ku ri vuhosini hi loko lava a va nga fanelangi ku va va tikuma va kha va endla swo karhi ku va vo va endlaka swo karhi ivi swi va fikisa kwalaho ka ku se ko va xigolonyana xi va ku xi kha xi koka tidonki kambe ke a hi koti mingisiro wa mehe 0860 002 i teri hi lava ku bula na va National Union of Mine Workers i bula na Levu Liviwani Mamburu hi nga ta va kha kota ku va a hi bula na hina hi timhaka leti ta ku va
vatirhi va lahlekeriwe hi mintirho ngopfungopfu nhlayo liya ya chavisa swinene hi ndlela yeleyo i mani nga heti nkarhi ni ya kaya nkulukumba liviwani mamburu botlivo i nhlekani i mamukeli ka Munghana Lonene FM. Good afternoon. Good afternoon, and listeners of Munghana Lonene. Compliments of the season. Compliments to you too. I'm sure this is not a good beginning, considering what happened at Gold One Mining. Maybe let's start from there. What exactly happened? Remember, there were two incidences last year around October, November, where there were hostage situations, where a lot of members were forced to remain underground against their will. And the majority of our members were brutally assaulted and beaten up. And some ended up in ICU. After those two incidents, there were disciplinary hearings, and that led to the dismissal of 445 workers that the company announced the day before yesterday. Why are the two unions giving what happened last year in those two incidences different names? NUM is saying hostage, AMCU, they're saying there was a strike. What exactly was happening? The reason why we are saying it's a hostage is because we have got members who escaped the two hostage situations before they could happen. They give us reports that there are people who are wearing balaclavas at underground who are busy beating up and threatening members. I mean, in the second hostage situation, Solidarity and NEM members were brutally assaulted, and some of them, after the hostage, ended up in ICU. And those who were attacked, and what did you do as a union, maybe to seek justice on their behalf? I remember the others open cases with the police, but we don't see progress with that. We don't think also the law enforcement agencies in South Africa are serious in dealing with cases of hostages that are happening underground. They don't have the expertise to prosecute or to arrest and do investigation. That is where the problem is, because everything that happens underground, police are unable to go underground because they are scared, most of them, to go underground. And before we even go to the way forward, going back to the two incidences that you alluded to, were they union-led, or they were just members of the, or shall I say, mine workers who voluntarily held hostage other mine workers, or was there a union which was involved in those two incidences? They were instigators who said they are themselves that they are alleged AMCU members. And remember, even Matunja went to that mine to address them, understand? And one thing that you must know is that NUM was the only recognized union. Even now, AMCU is not recognized. It's not a recognized union as you speak. You understand? Because there's still going to be a verification process that will be done by the CCMA. As you speak, AMCU is not recognized. NUM is the only recognized union as you speak. So it's not like workers decided on their own because of the failure of the unions, maybe to represent them to their satisfaction, to start or to stage all those, shall I say, the sit-ins that were there and the hostage, as you explained to them, as you described them. This hostage situation were properly planned. These instigators who are alleged AMCU members knew what they were doing. Even today, as I'm speaking to you, I just got the latest update that the morning shift was cancelled because of a threat of another hostage situation. We don't know if there's going to be a night shift. So that is what is currently happening. After these dismissals, there's a threat. There was a threat of another hostage situation, and the company had to cancel the morning shift today. As we speak, there's no one is working at the moment at the company because of this threat. Yeah.
And then what does it do to your relationship as unions and the employer when there is no work taking place, looking at the way forward after the 445 people were dismissed? This causes serious instability, and it might lead to retrenchment. You understand? Because if these kind of instabilities or threats are happening, it means that the company one day will be forced to retrench, and the majority of members, our members, will be affected. Because that might lead to a closure of the mine, because it has also happened in other mining areas like Northwest in Rustenburg, where you find PPM, because of this threat, has closed down its operations. So that is what is going to happen if this threat of underground hostage situation keeps on happening. So what are you doing? Are you informing your members and or mine workers in general to say this might lead to further deterioration of the relationship and end up making more and more people jobless? No, definitely. We have been trying to, we have mobilized our members and informed them through mass meetings that they must refrain from participating in this hostage situation or sit-ins, because that leads to the dismissals of workers. It leads to job losses that we see today, like the decision that was taken by Gold One to dismiss 445 workers. We are shocked by that, and as an union, we also don't agree with the blanket approach, because the majority of workers who were dismissed are those who were forced to remain underground by these instigators. So now that you know that majority are those who were forced, are you going to do something as a union in terms of appeal and stuff like that? Definitely. As I'm speaking to you now, there are 95 union members who have already come forward to say, please represent us in appeals. And the NUM is going to do exactly that. We are going to represent them so that to make sure that they get their jobs back. Is there hope? Is there hope? No, we will do our best, because we got evidence that these members were forced to remain underground against their will. But thank you very much. Inkurukumba Libuani Mambur Basukaka, the National Union of Mine Workers, Babla at Magata Gold One, 445. Yeah, Madzana Mune, Makumon and Khan Wabatir, Lavanga La Sekerwa, Mintir. Himagali and Kanubla Yonayako, Loco, Kurnam Tori was Kombonget one of our Tringar Mutori, Etra Mutori, Kube Mutori, Yafan Abula Kuilaku found Benjalali, Kuitako Fikara Sia, I, Sebola Mutori Atrivo, Sashimo let's fix us. Katika. Ikomisa lesi dibuani mampura so suwansa so akurti magatotole tatakotani i National Union of Mine Workers batiba karbo nhlangano lo ulang utibeka ku kumbe amkeri wa ku ximfumo eka mugodilwa wa Gold One sunga leswi vale ku ringeteni matimba ku ringeta ku timela mindirho leyi ngeli ku humeleleni leyi hetelela ku yi nga hetelela yi ndla ku vanhu va ku tlula kolomiya ka madzana mune makume mune ntlhanu va lahlekeriwa hi mintirho. Tlhandla kambirhi ku na timhaka teto ta ku yin'wana ya lava va hlohlotelaka timhaka letiwani ko hehliwa ku va nga va ri swirho swa AMCU, kambe ke a hi leswi swi tiveka ku ximfumo ku hi voho hi ndlela yaleyo swi nga leswi ku nga le ku ringetiweni ka ku languta ku kumbexani AMCU ku nga va ku ri yoho kumbe ku ri nhlangano wa vatirhi lowu langutiwaka tanihi lowu yimelaka vatirhi. Mi ta tsundzuka ku loko nhlangano wu ta langutiwa tanihi nhlangano lowu yimelaka vatirhi wu fanele ku va wu ri wo wu nga na vanhu vo tala kumbe wu nga na swirho swo tala, hi wo wu tala ku tekeriwa nhlokweni hi ndlela leyo. Se hi yo mhaka ku ri na hoyihoyi leyi yi nga koho. Ni tshemba ku na n'wangulo ka timhaka toleto ta tsakela ku wu twa n'wangulo wa wehe eka mhaka yaleyo ku vanhu va lahlekeriwa hi mintirho, kun'wani va kha va nga yingiseli minhlangano ya vatirhi, kun'wani va kha va tikomba ungeti
bona hi tani vatirhi va hetelela va tikuma va kha va yengana ivi va hetelela va yisana kolomu va yisana ko hi ndlela yoleyo se u ri yini ke 0860002543 i mhaka leyi kumbexani nga tsakela ku twa n'wangulo wa wena hi yo kambe hi ta va yi katsa na liya ya brigadier Mashava lava nga ta va ka hi bula na vona la va xiphorisa brigadier Hlulani Mashava lava hi nga ta va ka hi bula na vona va kha va hi hlamusela hi matirhelo ya vo tanihi xiphorisa eka nguva leyi ya khisimusi mi va twile vana ku na tlhela ku va na xinavetiso xin'wana va nga xi hundzisa la se hi lava ku ta twa ku voho va ri va tirhe njhani hi ndlela yoleyo ni ta bula na vona na ku teka riqingho rero endzhaku ka loko mina na wena hi hundzela laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula tinyiko no Ken Manganyi a rhumela email a ku botpet muyingiseri yaloye wa lulekani a hi swona ku na mahale ku tshama vapedi ntsena i mix wo hemba okay you can see wa hemba sweswo a hi languteni ka ku hikokwalaho ka yini loko i nghena a na mahale swi nga fana na loko nghena lulekani kwala ka R71 swi nga va swi vanga yini no Kent leswin'wana mi hlamurile i ntiyiso ku nga va ku ri ntiyiso leswi mi hlamulaka so kambe leyin'wana ke hlamulani na yaleyo hi ta kota ku twa ku swi endlisa ku yini hi nga hlamuli tlhelo rin'we leri yimaka na hina hi hlamuleni hinkwaswo a hi yeni Manganyi ni lava na nhlamulo leyi yin'wana loko mi nghena R71 loko mi jikela na mahala ka tikombe welcome to na mahala ku tlhe ku va na stop sign kwala 3-way stop loko i ya le lulekani wo vhika ku nghena kona loko ku joyina R71 hikokwalaho ka yini i masipala wun'we lowu a wu ta va u yise swibumabumelo swo fana aka RAL kumbe ka SANRAL ku ri loko mi nghena hala hi lunghiseleni ku kota ku ngheneka na loko mi nghena hala mi lunghiseleni ku kota ku ngheneka se hikokwalaho ka yini swi nga fani kambe sweswo hi ta mitwa ku mi ta angula mkwini ku ya mahlweni a hi amukeleni brigadier Hlulani Mashava hi va amukela ka lembe lerintshwa hi tlhe hi twa ku va tirhe njhani loko va kha va khopukela eka lembe leri ku ya hi migingiriko ya vona ya xiphorisa brigadier Nhlekani Nhlekani khalanga xikan'we na vayingiseri va Munghana Lonene FM Afrika Wa Vulavula yi ta ze yi va ya n'wina khale ngopfu hi kha hi vulavula na n'wina lawa hayi hakunene hi kona ku va hi nyika vayingiseri va hina timhaka leti fambelanaka na xiphorisa exifundheni xa hina xa Limpopo mina leswi a ni lava ku kombela swona i ku a swi koteki ku mi byela mukomishinara ku maphorisa hinkwawo lava va ri ntirhweni ku sukusela a Musina ku fika a Polokwane hi siku leri ku nga kumeka bazi ri ngheni na vanhu vo ka va nga ri nawini ri kha ri ya a Cape Town va hlongoriwa a swi koteki muhaxi mi ta swi tsundzuka leswaku eka minkarhi yin'wani ku na leswi swi landzeleriwaka loko mi fanele ku va mi xupula vanhu kumbe mi va tengisa a mo tekelela ku va hlongola nawu a wu pfumeli sweswo hikokwalaho hi nga ka hi nga va hlongoli ku fana na loko munhu nkarhi wun'wana mi karhalisile kumbe ku lomu makaya mi kuma ku man'wu xupula mi endla swo karhi ku na milawu leyi faneleke yi landzeleriwa muhaxi ni vula so yi landzeleleni kambe va hlongoriwa a va tirhangi va tirhile ve le ku tirheni van'wani swi nga endleka ku ri na lava va nga vuya ku va mi kuma ku va nga tirhangi hi vurhonwana ematirheleni ya vona so sweswo i swi le ka hina ku hi landzelerisa hi kuma leswaku ku nga va ku endlekile yini loko vanhu lava va sukile va ta humelela tindhawini ta le Polokwane swi le ka hina ku hi langutisa ku lomu va nga hundza kona va hundzisile ku yini ku endlela leswaku hi kota ku va hi fikelela xitshunxo xa ku hi nga kota ku va hi olovixisa ku yini xirhalongani lexiwani mara a swi olovangi ku fana loko hi kha hi swi vulavula ku loko munhu a nga tirhangi kahle hi ngo vhela hi n'wi xupula ku na milawu ya leyi faneleke ku landzeleriwa muhaxi lero ku na milawu leyi sirhelelaka vanhu ku va nga tirhi no a yi va sirheleli kambe hina loko hi fanele ku va hi va xupula hi fanele ku va hi swi twisisa kahle leswaku swilo hinkwaswo leswi faneleke ku landzeleriwa hi swi endlile hi swona vulaka swona ni nge swi landzeleleni ivi va ta kota ku hlongoriwa hi le ku swi landzeleleni ku ve kahle ka munhu loyi a nga swi tiveki ku endleke yini kahle ku vuyile ku kumeka vanhu lava va nga vuya va
va ka va famba hi xo famba xa vona loko va fika kumbe ku humanyana Polokwane va fika va khomiwa hi maphorisa ya hina laha va nga kuma ku na vanhu vo karhi lava a va ri va hlapfa va ri hava na maphepha ya mpfumelelo lahawani so loko ku kumeka leswaku a va ri hava va vuyi xikan'wekan'we va khomiwa va yisa exitichini xa hina xe le kusuhi lava nga vuya va tekiwa va vuyiseriwa ekaya kambe xin'wana lexi hi nga xi vona i ku vi na swivutiso swa ku lomu va nga va ku va sukile kona va hundzisile ku yini so hi swin'wana swa leswi swi va ku swi kha swi landzelerisiwa hikokwalaho ni mi byela ku nkarhi wun'wana hi nge vheli hi tekelela ku hlongola vanhu hi fanele hi twisisa leswaku vanhu lava va tisile ku yini kumbe nkarhi wun'wana ma kuma ku vanhu va tile mara a va hundzangi na hi kona le a bodarini laha hi tolovelaka vanhu va hundza hi kona no kuma kumbe nkarhi wun'wana ku nga ku na swin'wana swi nga tirhisiwa kumbe ku ri na van'wani lava va nga va fohlisi xilungu ku vuriwa smuggling mi kuma ku va va fohlisile kumbe va hundzile mara mi kuma ku va vi na xiave ku va fohlisile so hi swin'wana swa leswi hi fanele ku va hi swi tekela nhlokweni kambe you comment kwala la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Afrika wa vulavula i comment minute yi nga se ba awara yan'we ka Munghana Lonene FM makomba ndlela tani sweswo ni nga vula ku minkarhi ya hina yi tsemeleliwile ku ze ku comment minute makumembirhi timinete makumembirhi sweswo xinchinani lexi xi ri hi fanele hi sungula hi xavisa hayi kwalani kona xijiki hi ndlela leyo ni khomeleni brigadier ku va hi mi kavanyetile mari ku hlamuseleni hi ndlela leyo ni ta mi vutisa ku tanihi xiphorisa mi twa mi tirhe njhani ka nkarhi lowu wa ku wisa na ku fika sweswiwani ni ta mi vutisa swoswo leswi kambe ni nga se mi vutisa a hi tlheleleni kaya leyi hi vulavula hi yona vulavisisi bya n'wina mi langutela ku byi ta teka nkarhi wo tanihi kwihi ku hi ta kota ku twa ku i va mani va nga ndangi ku yini ku za bazi leriya ri ya kumeka hala ene a hi ku sungula swi ndisa leswiwani vanhu va ta kumiwa kwala Polokwane mikama yin'wani vhenhlelela kumbexani maphorisa ya la Polokwane va tirha ku tlula maphorisa yo tala ngo hi ku loko ni nga hoxisi i ra vunharhu sweswi mina ni kha ni swi twa ku vanhu va sukile kusuka a Bait Bridge va ze va ta fika a Polokwane va nga voniwi va ri na xihoxo hi man'wani ma maphorisa ya n'wehe swi ya vonaka ntsene loko va fika la Polokwane se xivutiso ku ka leyi mhaka hi vulavulaka yona mi vona ongeti yi nga teka nkarhi wo tani kwihi ku va hetelela hi kuma xitshunxo ku na swiyenge swa ku hambanahambana leswi swi va ku swi kha swi tirha kona endhawini liya so ku vulavula ku swi nga teka nkarhi wo leha ku fika kwihi na tsandzeka ku va ni nga vula hikuva a hi tirhi ku ri xiyenge xa maphorisa xi ri xoxe ku na swiyenge swo hlayahlaya leswi nga kona laha ku na lava va nga vona va controlaka hi xilungu va controlaka border liya so hi ta va hi kha hi tirhisana na vona ku fana na swiyenge swin'wana leswi swi nga swona swi nga kona lahaya ku endlela leswaku ku va na ku sirheleleka ka vanhu na ku va tirhi lowu tirhiwaka lahaya wu va wa xiyimo xa le henhla mi ta swi tiva ku maphorisa ma tirhi ma ri woxe va tirha na vanhu va le ka ndzawulo ya xikaya ku na swiyenge swin'wana swa ndzawulo ya mfumo swi nga kona so ku ta va ndzavisiso lowu nga ta teka nkarhinyana kambe se swi nga vula swona ku na chava ku va ni nga vula leswaku swi ta teka nkarhi wo leha ku fika kwihi kambe swi kahle ku va hi vula leswaku hi le ku swi lavisiseni tanihi xiphorisa muhaxi na pfumela ku swi nga swi mi khomisa tingana ku ku na le Bandelerkop ku na le Lutrigat ku na le Makhado wa Mampela le Adzanani ku na Mosina hi la patu leri nga famba hi koho ku pfumana na wun'we wa xo cakala swi ze swi ta kumeka ka maphorisa ya le Polokwane ni xo loko lembe leri hela va ta kuma van'wana va maphorisa va nga ta kuma masagwadi kambe a hi tlheleleni kwalaha ka ku ni xo ku tanihi vufambisi bya xiphorisa a Limpopo swa mi khomisa tingana loko swi ndisa leswi hakunene loko tamatisi rin'we loko ri borisana laman'wana se swi vula ku loko ku endlela leswaku matamatisi ma va kahle ku fanele ku nga vi na rin'we leri ri nga bola kumbe ri nga na xifongo so hi lava leswaku maphorisa ma hina ma tirha hi khinki va ri hinkwavo ka vona ku endlela leswaku hi kota leswaku vuhlayiseki bya vanhu va le xifundheni xa hina byi va ka xiyimo lexi xi nga le henhla so hi le ku tirheni swinene tanihi maphorisa ku endlela leswaku vanhu lava va tinghenelerisaka eka mapfhumba ya ku va nkarhi wun'wana va endla vukungundzwana exiphoriseni na vona hi va xupula muhaxi eka minkarhi leyi nga hundza
va kona lava nga tinghenelerisa kutani van'wani va vona hi vuya hi va khoma ku kombeta leswaku a hi hlawuli ndzhuwa hi siya hove loko munhu a endlile xihoxo wa xupuriwa ku ya hi leswi hi tirhisaka swona exiphoriseni xa hina. A hi languteni ka matirhelo ya n'wina hi ku angarhela hi nguva leyi ya makhisimusi na novinjara mi twa mi tirhe njhani a Limpopo brigadier? Hi tirhile kahle swinene tihlayihlayi ta hina ti va tirhi ta xiyimo xa le henhla eka mavhiki mambirhi lama nga hundza loko ni la ta mi nyika xikombiso hi vuyile hi khoma vanhu va over 3,000 ka vhiki leyi rin'wana hi khoma vanhu va 2,000 tolweni kunene hi vuyi hi humesa statement muhaxi laha hi nga khoma va ehleketeleriwa va 2079 lava malembe ya vona ma sukelaku ka 19 ku fika ka 70 years vanhu lava va nga khomiwa hi va khomile ku sukela hi ti 1 ku fikela ti 7 ta January 2024 hi kumile ku ka hlayo yo tala ka vanhu lava hi nga va khoma vo tala hi lava va tinghenelerisa ka timhaka ta ku xanisa ka vana xikan'we na vamanani van'wani hi lava va xungeta ku dlaya van'wani hi lava va nga dlaya vanhu nakambe van'wani hi lava va ku xupula vanhu va tsandzekaka ku va va ololoxa swiphiqo swa vona hi ku vulavula kambe va tirhisa xandla van'wani va vona lava hi nga kuma ku va khomiwile van'wani hi va lava va hlapa eka vhiki leri rinene muhaxi vanhu lava hi nga va khoma exifundzeni xa hina xa Limpopo hikokwalaho ka ku va va tshovi nawu ku va va ri la tikweni va nga ri na mpfumelelo i 708 so mi ta swi vona ku ri tihlayihlayi letiwani ti va ti tele swinene van'wani hi lava va ku tshova mabindzu va ku tshova hi tindhawini ta mabindzu xikan'we ne le makaya va hlomile so hi le ku tirheni swinene hi nga se heta kwalaho ku na swibamu leswi hi nga vuya hi swi kuma aka vhiki leri nga hundza hi vuyile hi kuma swibamu swa 5 kambe na tsaka ku vula leswaku tirhi wa hina wu ya emahlweni tolo kunene muhaxi hi vuyile hi kuma swibamu swa kombo hi le ku lulamiseni ka xitatimende xa kona lexi nga ta huma u nga ri khale se leswi kombeta leswaku maphorisa ya hina me le ku tirheni hikuva swi ta leswaku loko hi kota ku va hi nga kuma swibalesa leswiya hi swi teka emavokweni ya tisulavoya hi tlhela hi khoma tisulavoya vugevenga bya hina byi ta ya byi ka byi ehla byi ya hansi muhaxi hikuva swi ta ku swibamu kumbe swibalesa hi swona swi tirhisiwaka ngopfu etindhawini ta le makaya xikan'we ne le madorobeni ku va vanhu va endla vugevenga nakambe ku ya emahlweni muhaxi hi vuyile hi pfala kumbe hi pfala etindhawu ta laha vanhu va nwela kona xihoko laha hi nga pfala tindhawu ta 284 vanhu lavowani kumbe tindhawu letiwani a ku nweliwa ka tona i tindhawu leti mi hi kumaka leswaku vanhu va kona a va nga ri na maphepho ya mpfumelelo so hi swi kotile ku va hi endla sweswo nakambe hi ya mahlweni hi khoma na lava va ku chayela va popiwile emagondzweni ya hina muhaxi na lava va tirhisaka swidzidziharisi hi vuyi hi kuma vanhu va 67 laha hi nga pfala tindhawu ta 284 vanhu lavowani kumbe tindhawu letiwani a ku nweliwa ka tona i tindhawu leti mi hi kumaka leswaku vanhu va kona a va nga ri na maphepho ya mpfumelelo so hi swi kotile ku va hi endla sweswo nakambe hi ya mahlweni hi khoma na lava va ku chayela va popiwile emagondzweni ya hina muhaxi na lava va tirhisaka swidzidziharisi hi vuyi hi kuma vanhu va 67 lava va nga tikuma va ka tinghenisa ka swidzidziharisi kutani na vona xikan'we hi va khoma muhaxi so hi ya mahlweni ka hi tirha swinene tanihi xiphorisa xa Limpopo. Xivutiso lexiwani swi nga endleka mi nga xi hlamuli kambe hi mani mi vutisa loko mi kha mi tirha tanihi xiphorisa a ni vona maphorisa yo tala hina hi Musumbunuku hi haxa Giyani na hi Ravuntlhanu hi haxa Giyani hi va hi ri molweni se ni hlangana maphorisa mina va ka va jikajika ni swi teka ku hi leswi mi ri visible yini sweswo swa patrol na visible patrol and visible policing mara a va ri tifonini masivona loko ni kha ni ti jikajikela laha molweni ni kha ni tlhavetela foni hi ko ku tirha ka kona hayi a va tirhi va ri tifonini handle ka loko ku nkarhi wun'wani kumbe ku na swiviko leswi va ka va vikeliwa swona hi ku mi ta swi tiva ku loko va ka va tirha va ka va tirha swa visible policy nkarhi wun'wani miganga ya le kusuhani van'wani va fona va ku hi tanani hala nyandza ye le ku na swo karhi so nkarhi wun'wani loko mi va kuma va ri tifonini a hi ku va ri tifonini ta vona ku kumbe ve le ka ti-WhatsApp kumbe ve le ka yini van'wani va ka va cheka na swiviko leswi nge le ku vikiweni ku ri ku va ku endleka yini leswaku va kota ku va
va nga responda eka ti-crime incidents leti va ku ti nga ti reportiwa mara loko ko kumeka ku ri i munhu loyi mi ngo n'wi vona ingaku u le ka mabulu ma yena ma personal mi swi vona ku kusukela mi n'wi vona a ri fonini mi nga chavi van'wani ma va teka na xifaniso mi hi rhumela ku hi kota ku lavisisa ku a va endla yini loko mi swi kota mi nga teka na tivhidiyo ta vona a ni loko munhu a ri fonini mi ta n'wi vona ku munhu loyi khale a ri fonini na ku hlekelela u le ku hlekeleleni nkarhi wun'wani a ka a n'wayitela mi ta kota ku swi vona ku a leswiwani swi ngo va swi tirha hi ta swi tivisa ku yini brigadier kasi swa ntirho wa n'we a swi n'wayiterisi a swi endleki munhu a rhumeriwa WhatsApp unge u ka wa tirha loko ka u tirha u ka wa endla visible policing a ni u fanele u ka u langusa ku vanhu lava nkarhi wun'wani a hi nge ku ri mavhengeleni ku va hlayisekile kambe u nge vi fonini u tshamile fonini u za u teka na 15 minutes wa ha khomi foni u langutise foni a wa ha voni na ku leswi nge le ku endleka yini na vugevenga byi nga humelela kwa mahlweni ka wena u nga vonangi nchumu so hina loko vanhu va ri ku tirheni i ku langutisa nyana foni ku kumbe ku nga ku na swo karhi kambe kusuka kona munhu a tirha ntirho lowu a faneleke ku tirha wona nkarhi wun'wani loko va ku visible patrol swi vula ku leswaku u fanele n'wi vona ka a fambafamba ka a xiyaxiya ku kombeta ku munhu loyiwani u le ku tirheni na loko ko ta vanhu vo karhi va lava ku endla swo karhi va ta swi vona ku heyi lahawani ingaku a hi ndhawu ya ku va munhu a nga endla swo karhi maphorisa va langutile swinene va le ku xopeleni na swin'wana na swin'wana brigadier ni khensile swinene nkarhi wa n'wina ya mahungu ya misava kambe yima ni vula ku ha khensa swinene tanihi xipano xa Afrika Wa Vulavula ha swi vona hi va vonini maphorisa va kha va tirha ka nguva leyi ya makhisimusi va kha va ndla vuwalawala ku ringeta ku lwisana na vugevenga hi ndlela yaleyo yanani mahlweni mi hi pfuna ku hi sirhelela hi ndlela leyo ku ya mahlweni khensile swinene brigadier hi swona khensile khalanga xikan'we na vayingiseri va Munghana Lonene awara ya n'we henhla ka nhloko vayingiseri va Munghana Lonene FM hi kumeni mahungu ya misava na nkosi na Chauke laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika Wa Vulavula rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi ehlekani Bootpet sweswi mi nge pfuki mi swi kotini ku na mfana wun'wana ni n'wi tivaku i ri va fika va chika endleleni va famba hi milenge va tsemakanya va kuma bazi endleleni va khandziya sweswo swi nge pfuki va swi kotini va nge pfuki ku namuntlha a ti wa vuya nhlamala a nga ri ku vuyeni swi vula ku sweswi a swi le kotekeni hi ku va le ku gadiweni sweswi Bootpet eka tiko ra hina ra South Africa ku hava socha ku hava phorisa ku hava vatirhi va le magondweni lava va tirhaka hi ku tiyimisela hi yo mhaka vanhu va lava va bazi leriya va lo humesiwa hi ntsumi ya Zimbabwe zeti va fikisa lava nga fikako because loko a ku nga ri ntsumi ni pfumela ku maphoyisa a ku fanekele va va kumini va tlhela va va khoma swa le bibeleni swa ha endleka swa Petro mpela inkomu minjhani Bootpet na muhumelerisi ka nongonoko wa Afrika Wa Vulavula ni lava ku vulavula ngopfu ka leyi ya vahlampfa na vathori ku lava lomu languta vathori va vuyeriwa hikuva loko va thola vahlampfa a va rejistari ene loko va hlongola a va kumi timfanelo ta vona kumbe timfanelo va nga ti tirhela va tirha ka tikhampani to tala vo tala va vona a va rejistariwa so vo tirha loko ku fika nkarhi va hlongoriwa so vathori va vuyeriwa hi ndlela leyo hikokwalaho ka ku va suka va nga va rejistaranga ene ku va hakela mali yitsongo va ropa so ku lava vonaka na mintirho nga ku ya kala ku ri ku mara i kona mara vanhu lava tirhaka a hi vona lava fanele va tirha a va na maphephe yo fanela Bootpet hambi ri na advice gumana kusuka laha Pitori Soshanguve Minjhani Bootpet ya mina na ku humanyana ka leyi mi vulavulaka yona ku vulavula hi leyi ya masingita mall va ka Boxer munhu i fika a xava grocery ya almost 3,000 4,000 loko a fika le nyangweni va n'wi byela ku troli a yi humi ya le a taxi rank loko i lava ku yi huma ya taxi rank i faneka i siya item yin'we ka leswi nga swi xava loko se i vuyisa troli hi koho i nga ta fika i teka xihi xa wena lexi nga xi siya kumbe lava va ku tirha hi titroli va faneka va ku heleketa i va nyiketa 10 rand se a lami hi lavela voko himpela swilo leswiya swi le nawini na ene nakoho loko ku ri swi le nawini swi vula ku hina ti-custom a yi hlayisekangi nawu wa mani loko swi ri nawini i nawu wa mani
a hi sunguleni kwala i nawu wa ma hi swi vula masiku hinkwawo kwala nongonokweni walowu ku a hi tshameni hi hlomini hi swi tiva ku loko i tshame kaya u fanele u va na nomboro ya maphorisa u fanele na nomboro ya ambulance ku loko ko tshika ku laveka swilo sweswo swa xihatla u kota ku swi tiva u ta fonela va mani aswo hi vulavula hi swo kwala pfala ka nongonoko walowu kwala ka Afrika Wa Vulavula vanhu va ku he titroli va ala na to titroli va ta ala na tona ti le ku jikajikeni leti efele ti le ku jikajikeni ka Siyandhani ti le ka Nkomo ti le 14 titroli va ta swi kota vana va ha xavi ti-wheelbarrow va tirhisa titroli ta vona se va sindziseka ku ndla nawu wa vona va ku hina ta hina hi swo kwala pfala ka nongonoko walowu kwala ka Afrika Wa Vulavula vanhu va ku he titroli va ala na to titroli va ta ala na tona ti le ku jikajikeni leti efele ti le ku jikajikeni ka Siyandhani ti le ka Nkomo ti le 14 titroli va ta swi kota vana va ha xavi ti-wheelbarrow va tirhisa titroli ta vona se va sindziseka ku ndla nawu wa vona va ku hina ta hina titroli ti fika lo swi ku dlaya kwihi loko va ku i xave swilo sweswo nga xava i siya xisibi xa 2 kg i ta vuyi ta teka swi ku onhela yini i nawu wa vona swi olovisa sweswo swilo leswi kun'wana kumbexani ku na rito rin'wana ri tirhisiwa a ni tivi ku ra tirha ka xiyanimoyana ra loko ri nga tirhi ni khomini muyingiseri wa mehe a ni ku kumbexani ni zama ku ringeta ku a mo nyenyela mara i ku nyenyela phela sweswo ku va ala ni xa siya huku iya ya teka i vuyi ta teka i kota ku famba ya kaya swi swona kwihi swi fika swi onha yini kwalano i nawu wa vona hi va xavisaka mi vo mhaka kona ene swi vange hina hi nga fika hi teketana titroli hi ya na to kaya se ti va ti-wheelbarrow ti va yini ku va mi lava maphorisa a ni kha ni famba siku rin'wana na warrant officer Maluleke hina un'wana kha ti susumetela tiroli yi tsariwe na vito ra vhengele se ni ku warrant officer hi nga n'wi khoma loyiwani na va ku loko vo pfula nandzu hi nga n'wi khoma kumbexani mi lava vinyi va mavhengele va pfula nandzu va ku loyi a nga ta kumeka a ri na tiroli ya hina hi ta hi lo yi vanga mhaka leyi se ndzilo lowu a hi wu orheni hi hina hi nga wu tshivela se a swi endliwi hi vo vavhengele ri mi nga ri vula ntsena mavhengele yo tala laya lama xavisaka swakudya ma ta ku byela ma ta ku fambafambisa na munhu kumbe ma ku byela ma ku byerisa sweswo se hi hina hi nga tinhela hi nga endla ku swi nga ha fambisi swona leswi a swi fanele swi fambisa swona hi ndlela yaleyo un'wana i ri maphorisa ka hava vanhu va tirha va koho hi yo mhaka maphorisa va khomini laha a Polokwane masiku mambirhi manharhu lama nga hundza hi ngo van'wana a hi swona hi nga va angarheli hinkwavo vanhu lavawani hayi ka a hi swona van'wana a va le ku tirheni kambe van'wana va koho lava nga le ku tirheni ku na sesi van'wana va tirhaka ka masipala wa Greater Giyani tanihi phorisa ra swa le magondweni i mani kambe i mani hi xayi van'wana va vilela na loko hi fika hi ku maphorisa ma swa le magondweni a va tirhi nchumu hi ku va le ku tirheni a va vilerisa hi timhaka leti ta ku a ni ku va tshika tilori ti jikajika na sava ti fayela vanhu mafasitele va ku hina hi le ku tsaleni mathikithi khalanga hi lam mara n'wimi ra hi tirhi nchumu ma vo so hi nga va angarheli hinkwavo na lava nga le ku tirheni heyi se leya mali yitsongo liya se mi sungule yin'wana kasi mali yitsongo i mali muni mali yo tala i mali muni na n'wina vatirhi va la Afrika-Dzonga na n'wina van'wani va n'wina mi ri ku dlayeni ku lemeka mi leviwa ngopfu ku hileswaku munhu i tlhela ti gemela ku ni lava ku hola mali yo tala a tlhela yi vula hi n'winyi ya ku leyiwani yitsongo leyi tele kasi mani n'winyi wa ntirho me loko a no va na mali ni ri na ntirho ni mi thola a ni ta mi komba ku hi mi n'winyi wa ntirho n'winyi wa ntirho ya vulavulaka ku mina ni la ta ku i rimala ku fika laha ni ta ku nyika mali leyi loko nga swi lavi tshika i ya ku mali a nga ta ku nyika leyi nga lavaka yona ntsena swi olovisa sweswo hi fanele hi tshama hansi hi vulavula hi yona leyi ku na vakulukumba van'wana va nga yimela layinini lava lava ku vulavula i khale ni kha ni va hlwerisa va nga ta ze va lan'wa lowun'wana si futhi no lan'wa elan'wini yimani twa loyi kumbexani ye nga si lan'wa loyi a nga si lan'wa hi ndlela leyi ni khomeni miyingiseri wa mehe a na ha ringeta ku hundzisa yeleyo mhaka mani enhlekani papa mi pfukini hi pfukela khensa swi le ku mi bela riqingho mi rini n'we betbet mina ni na ku vulavula yaleyi ya ku ya xiphorisa mani ya
itaku xiphorisa kuna van'wani va tirhi mara loko se swi katsa hinkwavo va ha tirhi loko ho languta bazi leri va ngo ri suka kwele Zimbabwe ri ta fika la Mokopane Botet kusuka kwele amxo mi hlayi tindhawu to ringana vo 4-5 swona ya se swi vula ku ndhawu leyi hinkwayo le vanhu lava a va nga voni nchumu la kusuka kwele ku ta fika la a va nga voni nchumu ni tsakisa ku khota nkulukumba n'wanyana ni n'wi rhandzaku swinene i mukhaya wa mina loko a ku xigolonyana xi koka donki Ricky Bascope Makamu ya Botpet xigolonyana xi le ku kokoni ka donki loko mo ka mi nga swi ko va ku vanhu vo tala a hi se swi vona kahle mara se la Botpet la ho swi languta kahle a kota ku swi vona sweswi loko ho languta sweswi Brakatira va kha va vulavula kwalani va vule timhaka ta ku tamatisi ri nga borisi hinkwawo a swi kona swa ku tamatisi nga borisi hinkwawo a mabolo hinkwawo ta kota ku tirhiwa kambe va khoma maphorisa va nge ku tirheni ku hiteka mani va kile ku tirheni matimba ku vona ku nawu wa landzeleriwa se hi rini vo hi mhaka ya ku na lava nga tirheki kahle se hi ve ku na va tirhi kahle ku ri ku va le ku tirheni ku hiteka mina ni nga ku ka vona a va byeli vatirhikulobye va vona ku va tirha kahle mi kombisa xikombiso xin'wana xa maphorisa lama ngo ma tirha kwala amolweni ya kwala kaya kwala Giyani loko hinkwavo Botpet vo va ka ri ka WhatsApp hinkwavo va relaxe too much swi vula ku loko vo va ri vanharhu na hina vanhu hi vanharhu hi nga fiki hi va vutela swibamu sweswi va nga ri na swo kwalani because va le ka ti-WhatsApp va le ku smayileni loko ku ri timhaka ta ku WhatsApp leyi a ku fanele ku va na munhu un'we lava update guys sweswi va ri ku endleka yini hayi hinkwavo va ka WhatsApp hi nkarhi wun'we kumbe swi yo kotana kwalaha mina na valava ni nga hlangana na vona va khome tifoni ko va lavaya ntsena va relaxa ngopfu na kwala hi nga kona kwala majoni Botpet a va vona va ndlisa sweswo maphorisa va relaxe ngopfu and va tirhi vala ku loko vo va ze va relaxa phakathi ka muri ku fanele swi vula ku titsotsi loko ti fika laha ti targeta vona ku swi va relaxe ngopfu hina van'wana handle nchumu va targeta vona va va pfala va teka swibamu leswi va nga na swona hina van'wana hi tantani hi to byela ku badama ni badama loko ze ku tekiwa vona swibamu na rhandza se mi byeriwa ku dlayini badama se mi bada ita ku na chava ku Botpet va chava ku tisa tifoni ta n'wina kuleni va teka na tota maphorisa tifoni teto David se a ni kombela Brakatiri loko ku na leswi va swi updateaku ka ti-WhatsApp ta vona swa ntirho a ku va munhu wun'we la updateaku lavan'wana va va busy hi ntirho mani ya swona ntiyiso ku na commander ni ri commander i yava loko vo va ri vanharhu va ri mune va ri ntlhanu swi vula ku la nga va ka khomi foni ku ngo va wun'we a ku vi wun'we Botpet lavan'wanyani va languta ntirho ku tirhisa kwini swi nga dli nga ku mpela van'wani hi borisa matamatisi lama hinkwawo ku ri makona ma nga bola makona ma nga ri kahle hi nga mateka hi ma chela xixeveni mara swi ndzi nga ku se hinkwawo maboleni because swi vava ngopfu kusuka le bazi ri tele hi vanhu vo ka va nga ri na nawini Botpet ku ta fika laha ya sweswo un'wana i ri va nga va lo chochovela va bazi ri va kuma xikarhi kambe loko va chochoverile bazi ri ya va kuma xikarhi ri va kume xikarhi na ku ri va kume xikarhi xihi kusuka a Beitbridge ku fika a Polokwane swi vula loko hi leswi va ri vutisa swona ku la a va chochovela va ri kona ri va kume loko se va hindze ku ta fika la a Polokwane na ku chochovela va chochovela ndhawu ya njhani ni metwile eko wa kesa 0860002543 nongona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM n'wana lo nhlekani mpfukile Botpet papa mina i pfukile n'wina minjhani pfukile mani leswaku hi nghena masiku hinkwawo hi twa swi nga ri kahle hi tsaka ngopfu va hi yingisela van'wana i cawuke phala vona mina ni na ku khumbanyana liya mara loko ku ve mi tsaka ku pfa mi yingisela van'wana hikokwalaho ka hina mitlambu yini ni nghenisa hi mhaka leyi nga khumbiwa ya le lulekani ya patu ra matikoxikaya ku va ku kombiwa issue ya ku i lulekani yi ri yoxe yi nga onhaka hawa a hi ntiyiso hina hi tshama kwala Phalawu ra full time na kwalaha ku huma ku executive mayor aka Mashishimali hawa ku na patu na vo vonakini ko va ku ani loko hi vulavula hi service delivery nge vheti khumba hinkwawo mapatu lama nga vaviseka so a hi ntiyiso leswi swa ku i lulekani yi ri yoxe yi nga onhaka mara xin'wana lexi a nga ta xi vula loko hi nghena hi ri machangani hi nga rivali ku ri na hina hi va sivara va Vasotho
va swi va va Venda se loko hi vulavula hi nga swi katsi ngopfu swa timhaka ta ku vulavula hi ku criticize ku lava i va yini lava i va yini leswi a ni la ku vula swona Chauke mi nga si famba ma ku vula sweswo ni pfuneni ku twisisa ku n'we Chauke mi tshama ku mi tshama Lulekani kumbe mi tshama na Magala mina ni tshama aka Majeje a hi ku n'we na leswimbirhi ne okay Majeje yi fola under Lulekani mara every day ni famba ka patu ra na Magale ni famba ka patu ra Majeje ni famba ka R71 loko ni ya ntirhweni a mi ri mukhanselara Chauke ne ya ni pfuna ni ku twisisa i ncini xi nga ndlaku loko ku lulamisiwa R81 R71 sorry R71 loko yi fika la ka ku jikela na Magale yi va na stop sign ivi loko yi fikela ka ku jikela a Lulekani yi nga vi na stop sign ya kuna marito lama mi nga ma vulavula mi byela wun'wana wa vayingiseri va hina na ha tiku i lo recorda na ku ri minkarhi yo tala hina leswi leswaku loko hi ya ka ti-strike ta ku strikela mayini kumbe hi strikela ti-institution tin'wanyana hi la ku onha na leswi nga patwini Lulekani last year loko ni nga hembi or last year ku ve na strike lexi ku nga pfariwa la mayini kambirhi kanharhu na kwale Lulekani va hi pfalela hi tsandzeka no ya ntirhweni minkarhi yo tala va ri ku onheni ka ti-property leti ku nga to tlhela ku ti pfuna va maxaka ya vona lava va nga joni na kun'wana na kun'wana ku loko va vuya va kota ku vona ku laha patu ra ha famba laha ra ha famba so swin'wanyana a swo lava hi onha hi tlhela hi yima le tlhelo hi ku hi laha ku onhiwini a ku endlekangi yini mara loko ku ri na reality a hi wu vuleni ntiyiso ku ntiyiso hi lowu so R71 hi ri lunghisiwe va languteriwa ntsena because a ni mapatu lama botsati mi nga rivali ku ri mana ti-boundaries ku na muyingiseri un'wana nga yima la layini na lava ku nghena kambe ni kombela mi ni hlamula xivutiso xa mina xa ku loko mi ta hi R71 loko mi fika la va nge ku jikeriwa na Magale ku patu ri kurisiwile ri tlhe ri faka ri va na stop sign xa ku lana a huma kwele na Magale a kuma nkarhi wo nghena loko mi ya a Lulekani ku hava sweswo se xivutiso i ku hikokwalaho ka yini na ku swi nga ndliwangi ri kurisiwa ku va na stop xa ku loko munhu a huma Lulekani na yena a nga ndli leswo swo cingela ku fana na a yimeriwa ku fana na loyi a yimeriwaka a na Magale hi lexi xivutiso ni vutisa xona ya moni ku le hava nhlamulo ya swo vutete ni lavele ya inkomo papa 0860002543 enhlekani ayi khalanga mpfukile epfukile papa minjani epfukile ni lava ku nghenanyana laha ka le ya maphorisa le ma ta za mabola hinkwawo lexi nga ta maborisa i ku sorry ni nga tsikwanya lexi nga ta maborisa i ku lavo ka va nga tirhi hina lava hi tirhaka hi tirha na vona se a ni ri ku na leswi swa ku chava vupimpi na ku tendla yena wa ti kurisa so hi nge koti ku va hi tirha ene loko hi nga tirhi hi va lava hi nga na vona ku ri ku i swigevenga loko ku ri ku i swigevenga loko vugevenga hi nge byi heti hi ku rimitsu hi ri siya kwala xitichini ivi hi famba hi ya haputela matluka le a handle vanhu lava va nga la xitichini loko ku ri ku hi tona tingwenya ta kona va ta tlhela va thola swin'wana swingwenyana hikuva va swi tiva ku maendlelo ma endlisiwa ku yini se swi boha ku hi va tota ni tshame ni ripota nandzu wun'wanyana a central na sweswi swa ha ni vava se wa khale wu na malembe u nga va u ri na vo 7 years loko ni wu ripota jaha rin'wanyana ri skeme ntisani ya mehe ri n'wi pfulisa account ka tishopo tin'wana ivi ri vulavula hi nga ku hi loko ri lava ta n'wi xavela timpahla ri n'wi ba ri n'wi pfala matihlo ri kutana na ID va fika ri teka ID liya hi ku ri tirha na van'wana la ka xopo yaleyo ivi ri amukela khadi leriya ivi a sungula ku swapa timpahla ya misela se ku va na train ya ku se ku ya xava liwa ka hina ivi the very same day ivi swi kumeka ku ri khadi i scam loko ri kumeka niyani ya pfula nandzu maphorisa va ni byela ku hina as long hi ri na culprit a ka ha na lexi hi nga ta xi endla leswi ni byelaka yini na va le ku loloheni ka ku endla vulavisisi ku ri va kota ku kuma rimitsu ra mavangelo ma swilo leswiya leswi loko yalowo va nga kuma yena all right loko yi ya court yi fika yi cukumeta kunene because a yi nga ri na vundzeni mhaka ya kona mara swa ha ni vavisa hi mhaka ya ku munhu loyi a endle swilo leswiya a hi n'wi tiva ene hi ya ku va kombiseni ku swi endlekise ku yini
ivo va ku swi yivilerisi sweswo hina as long hi kume loyiwani leswi la ku swi hamba va n'wi khoma va n'wi pfalela vugevenga lebyi byi ta ya mahlweni byi kha byi endliwa ka vanhu van'wanyana vanhu va za va tala va kha va skemiwa hi mhaka ku maphorisa ma kume yalomu ma nga kuma yena mavito man'wana hambi hi kumeliwa ka a nga ri yena as long hi kume munhu loyi nga ta ku hi khomile hi loyiwani so swi endla ku ri matamatisi lama ma ta za ma bola hinkwawo hi ku hambi hi na byona vumbhoni leswi va tshamaka va swi rilela ku hi byeleni hi kombeni hi ta hi ya tirha se wena nga ha swi twisisi ku tiyisiwa kona wu le kwini se ma ta hela mabola hinkwawo hi mhaka ya swo sweswo hi ku ha ri tiyo leri nga bola mara ha la ku ti associate na rona loko ri hi khumba swi boha ku ri hi borisa inkomo phepha ni mi twi papa ni khensile swinene a khensa hey ya timhaka ta tiko leri na ai bana riqingho sweswi 0860 002 543 0860 002 543 hi kona ku ta korhekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki munghana lonene FM makombandlela yingisela twi eka SABC Plus. vayimeri va nawu va Afrika-Dzonga va fikile Netherlands laha ku nga ta va ku kha ku njhekanjhekisaniwa hi nandzu lowu va mfumo wa Afrika-Dzonga va vulavulaka ha woho loko swi ta eka timhaka ta matshamele ya swilo ngopfungopfu loko kha ku langutiwe eka timhaka ta leswi humelelaka le Gaza se hi ta va hi ringeta ku languta yona na mundzuku mhaka yeleyo ku la ku ta twa ku tanihi rixaka hi ri yini loko mhaka yi te tani kambe hi amukeleni un'wana miyingiseri hi loyi nhleka aye papa ni kombela mi landa a hela kumeka ana na yo karhi ivi a nga na maphepha ya ku kombisa ku ve a pfumeleriwile ku va tikweni u va a hi ku ya hi mina a languteka a na milandzeni so hi hala ka ndzawulo ya justice na home affairs why swilo leswi ku nga endliwi task kumbe operating yo karhi leyi nga ta kombisa ku ri vanhu lava nga ta va kumeka va ri na minandzu ivi na maphepha mpfumelo va nga ri na wona va yisiwa kwihi ku endleka yini munhu ku hetelela a ve na nandzu wa leswi a nga ta va swi va ve ku ri vukhamba kumbe whatever leswi nga ta va swi mara at the end ku heteleleni futhi a ri hava maphepha ya mpfumelelo xana swi yisa kwihi loko swilo swi ri tani hi mhaka ku ri na ntshembo ku ri holobye wa ndzawulo ya xiphorisa na home affairs hi vona va fanele va ta na ti-operation reference hi pfuna ka loko ku fanele ni mi twile boto wa mina ku va riqingho ra n'wana ri nga basangi kahle tlhelo leri mi taku na rona ri na nkoka swinene miyingiseri wa mina hi ta ri landzelela hi landzelerisa mhaka yeleyo hi twa ku kumbexani ko va ku tirhisiweni ka timali ta hina ti ngo huhisiwa hi ku loko ikhi munhu mu n'wi rhwala mu n'wi tlherisa mi kha mi nga swi tivi ku nghenise ku yini swi vula ku i ta tlhela vuya se ma yi vona ku ho jikajika ndhawu yin'we hi ndlela leyo i rhavi ra xivuyevuye kambe swi ri tani nongonoko a humerisiwe hi ncindani Eric Mavasa mina ni khalanga Pet Mathebula n'wana risimati wa cimo wa xithango maxingiritano wa cicaca na makonelo wa ndandadzi a hi hlanganeni kambe na nongonoko lowu fanaka mundzuku kwala ka Munghana Lonene FM a yi ngo vi na hi kokwala hi ta mi tisela nongonoko dzumba na mina le ku tlhaveteleni ka xinchinani laha ku ta kota ku va a vona ku swi swa n'wina swi tshamiseka a ni vo va tirhatirha na swi swo tala kambe hambiswiritano a hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ku ya ta emisekuyini na mani nkosnat chauke